Kaya itong kawihin hitai mini he Tidiso Square di Tidiso Square. Tidiso Square. Ikale tahi muya tawa. Ikale ata. Ikale ata. Ikale ata. Ikale tahi. Kita si iko. Kita si iko. Si iko lo to he hitai mini. Kam kemba. Ki follow be ko ya. Si iko ikale tahi hitai mini. Koi na koi kau timi na wele hela mai hitai mini. Kau na lo tonga. Ta mutu teupe ke ikale tahi. Hala ke la teupe ke na kapa puna Teufaiva. Oh wa teupe ke na wikuna Teufaiva. Malo ya. Malo. How can you be long speaker? Okay. How can you be long speaker? Oh iya. Oi ya kai ni tu koi hitai mini koi kau fana ikale tahi. Oh iya. Ok na Tidiso Square hitai mini. Dia koi tau tinggi dia boleh me fra mama tau tinggi dia la. Koi ke koi fra mama. Koi Tiki te koe ke grounds, ke musie, banga nima. Tiki te koe ke Queensland, banga wanoa. Ahoni pe he Tidiso Square. Banga nima, holo banga wanoa. Kawe banga nima na mini musie, banga wanoa. Oh iya, mo tong ko be mai, mo sio mai ko tau fana ko kare tahi le para ke ni na wanga e Tonga. Pe tau wai ngamari para ke tau fa. Ka tama, kau siana maka, ono wila, ono siana maka. Peke taki konge. Ke kau siana maka ini dai mini. Oh wow. Ko ya na dor ko ya na fana ko mai dai mini. Ko kau tanga ni te la ba fe lo ki mo ki na tor te la ba sio fi mo ki na tor. Okay. Sio to tama. Oh wow. Sampo ke mata kau ikale ta. Oh wow. Ki mari ke kemra. Wana. Kau hala ke di. O sio tama ke kau tama una. Pero Baka ni fia mon pe ikale ta. Oh wana. Lala tu ngani stai malo ipetimi. Malo ipetimi de ba ka. Malo ipetimi. O fe masi ko Carlos. Ke ka ni na Carlos. O ve Carlos. Oh iya we. Tamai. Listen. Vai. Tamai. Malo. Oh wow. Jangan ko Carlos sih. Ko Carlos sih. Gue tahu tim ini tapi ini ikale tahi. IKALE Wow, mo yo ke he Tonga ni ta min te ko yo ke he vei pa pe mo reds pa tau pe mo Manu Samoa. Iya, malah kita mau main itu. Mau tuh mau kita mau main. Tema mana mau kita sama kalau ini. On veut habito itu. Kok man mau fan now. No man dege pa hapo ndo ngia de ndo ngia bonua. Ya no ma fan mo ni fan now. Te fa hapo. Te te mai ko ta ko red. When they lie, when we lie, tau mo na hao. Malo. Oia lipe de taki hua pe kaka Charles. Gole pe Charles. Charles, how does it feel to be back here in the Kingdom of Tonga, about to play against the Reds on next Friday, and then Manu Samoa on the Saturday after? Yeah, it's always great to be home and to come back and see where our roots are and to see our people and have the opportunity to play 2 games in front of them. It's it's been a long time since we've already had that, so the boys are very excited to be here. I know the questions every time when it comes to the Tongan team is the limited amount of time you guys spend together. How do you feel about the preparation for the next 2 games? Yeah, I mean, just to be able to have our second week now together has been awesome, and hopefully that will show by the time we get to play the games. And it's been great to connect with all the guys from a couple of different clubs around the world, and the coaches that we have now. So. Thank you very much, Ako Charles Bilga, we have Carlos. Nando Carlos kiai ka. Kenapa gawe Carlos sih? Kenapa gawe Carlos sih? Ngomong ilang ni. Famatalang ngi kai nga fono ko hai winga ke fra mo Carlos. O sila na dol la, sila na dol. Ege ko ka tim ni ka tahi de tam so na tan ta ko. Oh wow, former captain. Oh wow.
Tahin ni mo son tane ko ilo ko. Son tane ko ilo ko ta interview ni Tonga ni no ho fa fonga pe to ki fonua. Ko ha ma winga ke to foki mai ki Tonga ni ke to tui pe te wa kula ke hu ke pa ka Teufaiva. Eu malo pe te ma fonga mare. Fe a pito ke to e kau mai ke IKALE TAHI. Ke u ma ha mari ma mari o ka ko e Tonga ko ne mau tu vai. To e fa fonga da ko no mo te tu e IKALE TAHI. Fe a pito. Taimi te tu e IKALE TAHI ka ni pe ke fa le ta. Mo fenga ke mo to kon ke te me IKALE TAHI. Bueno, como fue ahí, pues, es un tal de toconi. Bueno, pero que señale, pues, el timi IKALE TAHI. Ah, sí, que un fo, mai pues ni que el timi, como que ha un timi. Oh, pues, la pero que un fo. Pues, mau que tapa que vea malo que le que algo experience. Kau mai ngam mai ko tu hari kan ni. Mau to ko tu la mai ko ni tu mau to mau tu fok mai. Aku saya pun nak buat lah. Lalu kita pakai ko ya. Baik kan tokon. Moi buat apa tu nak. Aku dia ko. Kau tak bagi kau tak buat kan. Malu tu baik aja. Malu tu. Aku angkat aku former captain. Tapi lah kita tengah-tengah. Fefeka beya. Mas apa que tengo ni matu fata uma mensagem tá. O chata pepe que fumea. O ilo me pego que molu o do mengo. Aqui que come ainda viu. Aí eu ainda vi tota. Come ainda viu bego lá o choque catama. Fufe. Ei, o meu que sai bom. Tá passando bulu. Hippie. Go tama. Cái mau lo tao nghĩ không. Xây thì họ lo tama bulu tại vì. Có tao có bông bè mai tao đi cái họ đi. Teacher Square, Bangadima, Cross area. Bangadima Manu Qeensland. How di be? Có no Bangadima mo full mo Bangadima. Goya. Có tao để mo fe mang tao special cái tao đi cái mana tu i. Pakai bela bego a Carlos. Full no mama may home. It's just been a long time. And now they're happy to be back. Their performance. Teufaiva. They're matok malala. Kami ako sila man na umay to itaw mafonua. Kaya fume. Wala taw mo hamo. Wala taw mo hamo. Taw best friend ni pe. O kaya ko state of origin taw ni la. Mo taw mo hamo. Kaya lava. Tu pa ko ko hamo. O foi eu no ato. O na mo foi do. Oya, anga pe ko to. Taw wa nga foi eu no o te taw foi hamo. Oya. Bebe taw mo ne para. Ahwa tolu. Ba ke Teufaiva. Banga nima ai cross Hetai mini. Banga wanoa ai Qeensland. Hetai mini. Teacher Square. Ilo Nuku'alofa. Go be go te ai ha tikite. Venga mare Hetai mini ke Teacher Square. Go timi e no te tu. Bueno me fa hala. Go vilo que hala. Tawal. Go penny be go. Ikai go Give away. Go penny. Mau sio mai. Go timi e no te hala pure a Hetai mini. Mau tu ni hala pure a. Go give away sign for. Giveaway sign for. Kapulu kosi famoli gaya timi. Ai IKALE TAHI. Awa. Kau tangatai. Okay, we mau Istanbul. Ke bango feito ke tavi wai na ke labe. Now we're here right now with Istanbul. How does it feel to be here in Tonga? It's a great feeling to be back in motherland. So you can see the boys how excited they are to make some big people. How does it feel to wear the red jersey? I know you've worn other jerseys in your career. How does it feel to be here and wearing the red jersey? The red jersey is different. When you put it on, it gives you flashbacks of how you grew up and seeing your parents growing up.
other jerseys that's the same as the IKALE Tahi. I know the team hasn't been together for that long, and it's the story of every Pacific team. The preparations that you had, I know you guys had 2 weeks together and leading on to the Reds, and then the next week is Samoa. How does it feel? The coaching staff has done an awesome job of kind of bringing our history of our Kings, and obviously putting it together, and it's really bringing us together. Especially for the boys that's been born overseas, to understand where we're from as people. It just gives that extra, feeling towards preparation, and the boys are really keen to kind of get into it. Obviously the Reds next week, and then we play against our brothers across the brothers. This side, but when it comes to the day, it's going to be more. Thank you very much. Ako sa na ya Augustine Bull we aku lau hen ke dai mini dia we ke lau vei pa le mo ti mi we ya IKALE Tahi le we pana interview wai pe interview wai pe ko na atu mo po la be interview wai pe ai kala no mo ke me ai follow ai to dia se interview Cái mà đây còn đi tăng áo phòng cái người một family của tôi bị tông ăn qua về và bồi phun hoa cái nào lắm mà chỉ Teufaiva áo hoa tổ. Ôi lại, ada na kore mo ke fonua ba fanga mari bola ma to ko mo popo ke venga fa ho ai ko ki ko le be ba te motor be ba wa mo fanga mari be bola mo ko be Malo bị tông bồi tăng pha nào IKALE Tahi hoa cái cái lắm ta ta có đi tàu siêu be mà trong mà mấy siêu ta tàu be mau vậy cái be ta cũng quá lại cái cũng ok yếu mà một về cả hey ta là một luôn một phần malo bây giờ nó không có đâu về bay rồi tăng tí cái học đi băng bên đi mà grass area với Qeensland băng bên one nọ cái Tahi rồi tua bên rồi anh nó không có một về bay học đâu bay cái teacher square cũng hiện tại bị cái đó hulu ya tao pha nào để nào siêu mày cái ata cái hao phê rock mà nó đâu ata cái hao selfie ata cái hao ở đây một vài đây mấy cái nào đâu người tao pha nào đi mong cái tại mini ý hao mà tao pha hao ý lo tao qua qua con phải mới được về cái cula mà đi về tu cái áp mày be ý tại mini oh wow Về họ ngồi họ mặc về mari cái wear the red jersey and play for your homeland and represent Tonga. It's been an honor to represent Tonga, something I've always dreamed of since growing up, and looking up to the past players as Alimbole and Lili Latu and Fina Maka and so on. So get your tickets today. There's a top price, and proud to wear the red jersey, and I'll see you guys next week. All right, thank you so much. Một đầu một mẹ máy, một siêu máy, fan nào ta máy, rồi tàu fan nào cái nào phong phong á, ya Tonga, hiện tại người con nào mà Tonga, bè mồ hạ mồ. So one more question for you. I know in Tonga we have been told that we will be when we play against Samoa. We have to do our best. We don't want to lose against Samoa, and I know Samoa will be raised up with that knowledge. We don't want to lose to Tonga. So on the 23rd, this game is going to be massive because it's going to be physical game for Tonga and also Samoa. Yeah, but I think the group we have is something special. We're building something that's far beyond the game. And I think how they used to play back in the days, that
you know, we're going to bring that back, and that's a bit of flair, and you know, that's winning collisions up front, and yeah, mate be my fuka. Mate matonga. Mate matonga. All right, thank you so much, brother. We're gonna move on. Other players, thank you so much. Here we go. Far now with the Daimini. Here now, Tata now moving out door. Here on the video go get a white go ya, but tippy go ya. Mancha moa. Well, why be you for Malo? He pay the meal. We're here with Harrison Matayele. He's one of the few that's the future of the IKALE Tahi. How does it feel to not just wear the jersey for the first time, but here in Tonga and about to wear it again? Proud. Wait, what's the question? How does it feel to wear the jersey for the first time? It's the first time I've spoken to you. And how does it feel to wear it again coming next Friday and the Saturday after? Oh, it was good. It's good to be back at home, playing in front of my family and friends. Nothing better than playing in your own country, eh? The environment, Harrison, just being amongst the players you probably look up to when you're in the younger days. First, what have you learned from them? And second, how does it feel just to be amongst them? Oh, I've learned quite a bit, especially being in a professional environment with these guys. Just to be more professional with our sport, a lot sharper. Even on coaching stuff, you know, we've learned a lot in just 1 week. We've got a good thing going at the moment. I know this is the main thing with every Pacific Island team, not just Tonga, is the time that you guys have before any match together. And you just said the coaching staff has been amazing. How is the preparation, the little preparation you have, how is it looking like for the game next Friday and the Saturday after? Well, personally, I reckon it's looking good. Yeah, looking amazing. Just got to buy a ticket and come watch. All right. Tawheni ai kotili uloka ko manager ni timi ko ya IKALE Tahi ka we ko ta hau ne ko tau sio pe ko pepe IKALE Tahi e au ki tiki so square we dai ke tahi e au ki Teufaiva ko ta pa mi hanga organize ko ya tiri ba sio ke timi ko ni na forma na feel e malo do la la ba talo mo pa mo ai ke mi ko pa na pito e mau feo ai kapata ke bosi la me na mau kapata pe ke mau connection pe ya mau pe mau pula mai to mani mau eu vou não tá na ele pe ku mau pe ke mau fai muy pe que ko tim ta e tiri ai ma winga ai fe mea ko ya ke mo feo i pe mo tolia management coaching staff pe mo ko va ima ke taha no dia mau ingat to ma ya ka taha lo to mo ka wala ka te ka to ma ana me ko ke tau la da tolia o Rusia que para ka la vai de lo taha lo to me mau ingat budaya que mau to so na como la idea de voy a comer tacos bueno me ahora que camatare kawe mau plata ai muy mai que no plata video tu video toma plata ta hai la fin que tente malo pedo tiri malo ako tili ai dai mini tau hen he dai mini de tau sio ko fe We're here right now with Penta Moifuna again here in the Kingdom of Tonga, again wearing the red jersey, again going to be running into Teufaiva Stadium, not against the Reds and also Manu. How does it feel to be here again, Ben? It's always humbling and really honoured to be here coming to Tonga, especially being in France for so long. I'm always happy to come back and see our people, include good people, and give a bit of hope to our young kids that one day they could be in my position.
how important is that for you? Giving a little hope to our young kids to one day, if they see the likes of you, the likes of Charles Bildown, the likes of Augustine Pulu, putting up their hands to be here to play for the IKALE TAHI. How does it mean to you to inspire young youth here in Tonga? Yeah, well, I'm fortunate that rugby has taken me around the world and to do many things, and hopefully one day, one kid who's sitting behind the screen now saying that, I could do that, and maybe that I could be that guy one day, and that's all I can do, and I'm just here to inspire and give hope that you still can be from Tonga and still be able to make impressions, and one day hopefully with a red jersey as well. Thank you very much, Ben. Kaya ko Ben tamoy funa ia I henge dai mini pero ko tau kose ke aripe kene ai mai makinda bi aripe. Wa maji. Te pe ke o se tambe tau mai. Ko ia la ma ko ia ngai le tung ko I tai mini be be te ke ko ia ke vai ngai ti me ka le tai. Fa fe tai be tong ko tong be mo la ma mai he a honi ki he ti jo square mo ia ba mo fa nau. Ka je na ta ma fe lo ki mo ki nau to. Ka ko tau ti te fa mama o si be ba ngani ma ko ba ngai kwa no. La hulu e ka bea. Ta mani ko ta ma fu ba. Ha ka ka yo pi mai. Pi mai. Ben tamoy funa. Charles Bildown. Ma. Mo hawe tai mini ke Digital Square ke mo fita ko timi mage ngatai tong ko to de ma tikite mama ya honi libe ya ki France masio Ba la mai dai mini ke Digital Square tàu hết nhà về masio trong một rugby union ai xe tàu lên đây xe tàu hết này tại mini theo về cái tàu có nhà phải để cả hậu là một race và tàu có nhà là một Manu Samoa với tổ lắc cái cái tua và ở một nhà cái team có nhà hệ tàu Confident that we got like men that help I got no strength for team that I might go my goal experience I want to spend my guy help on my own now we go here I like Right, mà we got I say cái siêu cái tổ cái lại coi cầu young players coi cầu khu phố mới có cái này cái cả hạng coi ya cái là Porque mesmo mau ai vai ngata pe mau everyday life go Tonga o so go ki foi tang monu ke kai fonua he na fano mo mai ko tai mini na ke ko ke na he ko ki Digital Square ko mi no tikite mo na ko ke mo eri ko agent ko ke tikite ko tang mo man sa mo mo IKALE TAHI ha ki tang monu ke kai fonua ko ke fonua ke me ba ko ko ta mai IKALE TAHI na ke la ko na na fa ni ka na ko ga na me la he ko si lau dia ba ka Teufaiva ai fonua ko mo to ko pe ko ta ta mo ke kan ko to pe ko si na Teufaiva ko ko ta ko na na ko ko ta malo pe aja Ako la manere ia ta mo ka ma ni pe Ko la manere ta mo ka ma ni pe ta lai bi ko ha honi ko to imagino ke kai fonua ai feito que alguém aqui fama dia feito que alguém Fama da bem mo la mai ki Digital Square no Nuku'alofa fa da do tikite France area banga be lima be a Qeensland banga be wa no ya honi ko ta special ya honi fa da ha tikite ke ta mama ta wa to vai ka ti me ka ta ti me man chama I ba ke Teufaiva. Everybody out there, make your way over there to Digital Square, bring your family, meet the players, take selfies with the players, hug the players, hug me and Nipe. Selfie with us. But let everybody
everybody know, come now, 5 banga for the grass area, 20 banga for the grandstand. It's the discount that's only available right now here at Digital Square. And to everybody out there, you will not miss out. Two good games. Reds next Friday. Manu, Samoa on the Saturday after. You cannot go wrong with the teams that's here right now when you make your way over here with the IKALE TAHI. Wow, memang tang ini IKALE TAHI. Offer.